لارجعكي بين دنباش دمي پیشکش کرنا بولتانا نوچنه انتیبت به روجاوی کردستان و بولتانه جو چنده دست به بکم او جی دا قیانیا بالوسخانه امریکا کوته دا برسبه و نوچه دی کود بجه انجمن اجتماعی کرد سوریه و جه تلاپی وکشه پشتی بالا بونا نوچه دورج راستیه درباره بخشانه انجمن اجتماعی کرد سوریه جه اپوزیسیون سوریه بالوسخانه امریکی ل سوریه دا قیانیک ده به درباره دا بالا کرو گوت کو او نوچین کو هاتنه بالا کرن جراستیه دورن و تو بنامایک جرانینه. پشتی بلاوونا نوچه دور جراستیه درباری وکشانا انجمن اجتماعی کرد سوریه جه اپوزیسیون سوریه بالوسخانه امریکا سوریه دخیان یک دوی درباره ده بلاف کرد. ایرو سیشمه 12 گلانی بالوسخانه امریکا سوریه لسر و پلا خویا فرمی تویت دخیان یک درباری بلاف کرنا رودا و جه نوچه دور جراستیه درباری وکشانا انکسی جناوا هفپیمانی اجتماعی اپوزیسیون سوریه و دخیانی کل سرزارین به پرسیارین امریکی بلاف کریه. ده دخیانی بالوسخانه امریکی لسوریه دهاتیه بشتی بلاوونا نوچه دور جراستیه لسر وکشانا انکسی جه اپوزیسیونه انجمن اجتماعی کرد لسوریه یکسر دخیان یک بهیز بلاف کرد تیده پشت راست کرو گوت که او نوچه کوهاتیه بلاف کرن دور جراستیه و اف نوچه یا کوهاتیه بلاف کرن تو بنگه جیرانینه هروها دخیانین کل سرزاری به پرسیارین امریکی جهاتینه بلاف کرن رد کرو گوت که اف یک جی تراستیه وی تونه هروها داخویانیا بالوسخانه امریکا لسوریه دهاتیه که او به بردوامی پشتوانیا پروسه سیاسی به سرپرشتیانه تونیه گرتی لگوری بریارا انجمن اولهیان آف دولتی 2254 دکن. جالی خوجی انجمن اجتماعی کرد لسوریه پشتی بلاوونا نوچه دورج راستیه سبارتی وکشانا انکسی جه اپوزیسیون و وگهستنا براگهن خواه با عربستان سعودی و مصر داخویانی یک بلاف کر و تیده او نوچه رد کر بنوچه دورج راستیه بناف کر و جه کارمند و ریوبریا رو داوخست و براستیانه و زلالی و هرگولی کار بکن و بریا کو نوچه آن بلاف بکن جه درین خواه نوچه آن تکز بکن. در چارچوبه بجداری اندامی پولیتبیروی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه نشأت زازا دبولتنا آرکیدا گوت کو کانال رودا و بریا چند مجمیران جبلاف کرناوی جنوچه یره پیوندی لگل ویکر و جوان را گوت کو تراستیا وی نوچه ینینه و اف نوچه دورج راستیه لیت وی یکیجی رودا و پشتی چند مجمیران نوچه وکشان انکسی جناوا اپوزیسیون سوریه و گوستنا براگهن ویج بو عربستان سعودی و مصری بلاف کرد. نهاجز برخود مجمع برز فؤاد علی کند می کمیته سیاسی پارتی کیتیا کردستانی سوریه دکوم گوتو بیشکا بهتر لسر دقیانیا بالوسخانه امریکی لسوریه بکن کتی دا او نوچه بکشانه انجمن اجتماعی کرد سوریه جه ائتلاف الرات کرو تکازی لسر کرو پشتوانی خویش بوی دقیانیا انکسی دا کو او نوچه رات کر امام فؤاد دنباش
بريكوز هر مثلا هلوستا أمريكي جبرش أفدا خياني بلافكر اتخازم توش عند بدي خيا كرن جبرش أفنوشا حتى بلافكرن ما بس جي چبو آرمان جي چبو بلان الدوويكو خواستن فينو چه بلاف بكن چه جورا بلانك بو السلام ورز والتماشواني هجا يعني قالك سباس براتي دوا ناماك زلال بو يعني ناماك زلال بو قال لك جهة ارشاد يعني تيبت كسي قام گفتگو معارض بكن انه امريكا رازية هبونا انكسي دريتي لافي يعني أبنامه بزلاليش يعني يجيب لا أمريكا بيانك در خبزي رنجي وقتا قلت بيانا انكسير مال فرا وزارة الدرفة في نامي دشينة انه وضعيات تشتكي عن بيرنة وموقفك بدرسته أبنامه قهاش جي اخوة يعني غيري انه تأكيد دقيق إنه دعايته شيبون أساس يرتنبيه جبر أف بيان داخياني فاي الزلالة وموقعك سيجي حرمتي ووريان بدأ أف يعني باشا ما مستا فؤاد اگرم بقرنا بشكي بري داخياني أمريكي برسام أو بو ما بستو آرمان جن سركاش بلا بونا في جورا انو تشيك و بحثا انا كاسيتكي وفكشاناوي چه پلانك لپشت فين وچه وحدك وهاتا بلاف كرن مخابن يعني جارنا هنا جراق عادني تشنا شي دكين وقت بيجي عادني خدر دخل قد خوازن وقت نرينا خوي كساتي وندزانن انه قال لك كسنه وبتيبتي دوستي بيدي انا بيديجي دوستي ويجي دخازن انا كسينه كلافي دبه دخازن كسين الجموان بالنزيت يعني فادلي خد بيجين برنجكي بجين الراقه هاندني مخابن او راقه هادنا رخن دبل وين راقه هاندني يبي خبطة عبينن برسيارك انا كسير بشتغلن ما ابنو شراستي يا نراستي ابداخستن فداخستنا ويجيبوك وكي إثاراكي بكم عربي دميجن يعني رايا قشتيدة انه هنا كي اللي بنقوي هفدوخ ما بين الراس ونراس وجبو شولو يعني موضوع مانا انا كسيت هندري تلافي دي حتى ايرو قفتو قون نبوي دانو استندنا ما وبيدي هاي شمادم جهينا قفتو قون نبوي يعني بشرنجي او فيا داكر اذا وك دبي سبق يعني بيش الروج انه دبي فيا بي قلتلو دبي ولو شي بي وقبل استكك براستي ارزانه افكار منديقه افكار كريه باشا ما مستا فؤاد اتخازم افتو كتداخل يكرن دقوت كوج آلية كسنا بهات يكرن تشتا دلي خدنا خويا كرن لجروه سياسي و قالوه باندوره لدانستاندنان بكي نبرا انا كسو پیاده دا و بسرية نهينينا دانستاندنا دوري چابه راقهاندنه لجورين وراقهاندنا كو درتكبنا جدر بوانو چين نراست دور جراستي بلاف دبن ويت باندوره كي لوادانستاندنه بكي كنت زانن يعني دانستندنا ما بهي دير ويل سر حمي مجاربه وتر مجارك نسكن شواري سياسي به لشكري به اداري به ابوري به تكليب ركبري رب الدوي باوري دما او بهي دي بخواز مجاري تاخذ گفتگو يعني وافضل كي ما فكيواني يعني وقال لك ايه مجي خال هنج ما في مية ام تاخذ گفتگو أو بلكي أو دبينن إنه حقيوانه وتم بروبلم تنهي دانو ستندن لسر حمي مسائل شيفه بروبلم أو دانو ستندن شينه بالسر مسائل أفاني جرينج يعني دانو ستندن de وقت de دوسيا دانو ستندني بركبرير دوسيا دانو ستندني بدولتي دورير دواري دانو ستندني بآنينا بيشمركة دانو ستندن دواري كليب بحكاكرة وبشرنجي أفقش
دبين بي گفتگو کرن دبي ام تشكيل باش خوان نهيلن واما وك انا كسمه جوار جيغوتي ومج امريكيا جيغوتي يا امي صار هر تشتي بقين هبدو يا نحوجي ام لسر تشتكي تاني مزبكن وايدن ام لباش خو بهلن بكم بروبلم وسبي ديسا ام ملت بهيفي بكن وجبر هبدو رابن وميجا ديسا لسر هبدو بيشتغلن فأتباور يا مدي ما في بيدي وقتا چه خالا بخوازدار وستندني بك دفي بك ودفي ام بگهن نرينك ولو بفي رنگيجي ما في مي دفي قام حمي خالي قام دبينن برگريكن دبيشيامه ده وتشروجي ده بي بيشيامه دفي ام لسر بگهن هردو نعم لسر بس گفتگو بكن بيام بگهن هردو باشا بيم اوي ام مجار بي داروستن باشا ما مستفاد زبقر ما داخليا امريكي هەڵگولیان و ئەتێدا ئەمکارم بێژن و ئەبنامە سەرەکەیە کۆشکە سپیە ئەمریکیە لەسەر زارەوێ نامەیەکە بۆ تەبایە ئالین و دژبەراتیە ئەنەکەسێ بکەن بلي بلي يعني فيا بزلالي فيا نامه وقتا جارة وقتا قول جارة يكي دردخي أمريكا دبيجي أز بفين ريني غنو وأرد بينم أنا كسيل جي راستي وأف قوتن نجيرو دجمر هاد قوتن يعني بري شارمها بري أمتيك هفن دانو استدري بهفدور الدورة سنة صالي بود بين بلكي جيفري جيمس جيفري رونشتين جيبو أنا كسي قلت هون دي جي راستنه هون بشكل جرك بريا سوري ويا بيوسته هون نل دارو استدري بالرجيم رن ويا أمجي كيرانه هون وقت ميليشيات إيراني وانره وأمجي كيرانه هون دجي إرهابنا أمجي كيرانه دباوري عمده أخويان يا أنا كسي وقتاجي إيرو وزارة درفة أمريكا ودردخة فين الريني دبيجي أنا كسيل جي واسطة معنى إيدن دبي إنكي لفقرك إيش خرجيك ئەمکارن بێژن ببێنامێ مامۆستا فواد ئەمریکا فشارژی لە پەیادێ کرد و بێتەر تەنازل لێ بکێ ئانگۆ فشار دواکرد و ژقەندی لێ بەقەتێک و داخوازە هەری سەرکیە ئەمریکایە أنا أفايا إيجا مجارك يدنا تقدم دنگ بجه بياديجي وأكيد دنگ بجه أمريكاجي باوري عمده أجر بخوازن نبهاتنك درس شيء بفه بريك وبيك به وبنجه به دوتش قلك يبيوستن دفه بيك بينن مسألة إدارة وكرتية وإذن براويات نجي خلافي قطعا يعني بروبلم يعني وشغال قبل ام داشتن هفدوي حياتك ديمقراطي شباب بلديات بن شبنا وانتخابات نقطه هري جرينج دفي بكاكي دستي خوجناف في سوري درخه هري جرينج يا دودا ناب زاريه مال درفي سينور بن ام بهز ذكر بكين هفدو وحفت شش حفت حزار بيش حزار بجمار النزان مجي بيش مرقه دبي بقرن بيش مرقبن باراستنا بافوكا دي خبكن اب هردو خال بيك نين شو بيمانا ام بجهني هجر انا كسي بيفانا امزبك باور يامد خوشاش بكي وهجر افانا بيك نين بيدا قبول لك تو بيمان اوي جيوي تنبي جبر سي بيمان هاتن بنقاف كرن اب هردو خالانا چارسر ندو إيرو دبي بالزلالي وبفريي بالزلالي فريد سرفانا بسكن وأبايا بيديتن أم نكارن دانو استندني بتنظيمة كردي تركير بكن وبقنديلير بكن دبي كسي مي كردي سوري إيجا بقنديلير أو إيه دبينا قنديل مرجعية وانا ودبن سياوان دكار دكن وقد بين شاغك جوان وفيا دين برجع في خوا سينور هنا هر بشك خصوصيات اوي هي ودفي خوش بكاكي بدن عليكي ودفي بيشمرجي براي وان دفي باشا مامۆستا فؤاد يك مرجن دانوستاندنە بەرانێکە سەو پەیدە دەک و دوور بێژ چاوێ ئەڕاگەهاندنێ ئەvە دەمەکە دانوستاندن داهاتنە ئەنجامدان لێ ژبەر چێ دەمە نەهادا ئەمنوچێن دوور ڕاستیێ ئاراستەی
أنا كسيهات نكرن أم كارن بجن دفردك والشركي راجهاندني داس بيكر بس نبقى وياكي فرمي عينا ولوية يعني هنا كس هنا زانن هجر بخوازم أنا كسير بجهن بيمانك درست زانن دفي بجهن كده وأو ناخوازم بجهن ويدا وفاي أجوان رأى داويد بيجم أم دفي بجهن فيا دفي هيدا بيبكا كبه دفي بيشمرقا ويبكا بهفدور هراستنا ملتي خوبكن أجوان داويد بيجم نحو جالي بفتلن ولو بكن والله ولو بكن أف ليستكانا ليستكني دار دافين ناف نجي دانو ستندني دباور يا مد دفي أف بيدي وقصدي لستر بسكنن فان دنگانانا بسكنينن هجر خوازن ام عنگكي خوشك فيدا انوستندريه بكن يعني افكاري تشيبو اف هجمال السر انا كسي تشيبو اف درواني تشيبون يعني مخابن كي وقت برساغان هاتاغو دخزمتا كيدا يوجبوشي نجبو اف دانوستندنگش لبم هي هفدو كفي وكاريمتنا او قد يقدر وكيبك وداخل راجهاندني وانا كسيجي دوان بيانات ادرخي قالوا افكاري دانوستندني باوري عمد افانا خوشاش دكن اف ناخوازن اصلا ام بقينا ناخوز برق زانن او بقي ناقدن وقال لك ليستكي بفي رنجي شيبوني يعني ام تيدق هنا باشا ما مستفاد أنا كسي تقول كو نفعل جدا قيانيان را برسبا دقلوه بس بريادا قيانيان برسبا باتومتين نراس دو يانجي ريكارن ياساي قانوني بقري برد دما بيش دا اگر دوباره بو كارب فيرنجي والله هري بيوزد في واري قانوني وقتا او جهتنا نجهتك تنفان تشتادر دخي يعني بناس دكي قال لك نار بنافي ناس دي فيسبوك كده قال لك فانو شيء دروادر دخل بس وقتا جهتك زلال به وفاي فان انو شيء شاشي در دخل افد بنتك واري قانوني ودفي دعوجي الرابع يبوغ ريبي قرتن وقتا جهتها هاتب خويا كرن بس فراني اوان ناي خويا كرن تنريد داكت وقت دبي هندر فيسبوك وبلا وبو رايك عام ويجا ام مجبور بنك ام نرينا كيدركن ام بين افتشتيك تواصل وقت دبي جفاكي دانو استندري ديك فيسبوك اساسي يعني انا كسب مجبور دبي ناخذ انا كسب بيانات الله مسالانات بس تاثيرها خذك للشارعي وقت اجا انا كسي دينك معناه او تشتي قوتن لا انا كسي راسته لا مشتاقي بيانات اي انا كسي باشا يعني ما مستفاد قوتنا تا جوان دزگهن كونوچين نراس دور جراستي بلات كن قوتنا تا وكا سركردا سياسة مداركي كرد تجرى تشد بهجي يعني تخوازه جواره چه بشه چه ریب دی پیشیاوا چه ریب گرنه برداکو باندوره لی نزیکونا نبره کو بریاره چه بینه برانه کسی و پیده دنه که شر را گهاندنه راوستنه يعني براستي اف د مجال داويد الوان فتقره يعني وقتها نوشاك وددو وسلسي ودكت ودرو درخستن ودرو او راجهاندن او سنترال راجهاندن او بقيمه دنيا او وزناويدنا ملدتي شكناندن افتش قوت ودرو دركت افاد قوت ودرو دركت خلكي باوريه بكشين جوي جهتها قفان تشتانا دردخي او تعديل خبكن راسته هنا كي شوشراكي وقت بيت شي كنت الشارع كرديده او شوشرا مجرد انا كسي بيانك بدو خطا دردخي او شوشرا قشتي فمراندن للكيف بتقرر لوي جهتا درخستي برنجا كي سلبي بتقرر كيفان دروانا او بك انا كسي جالك سباس جبوي ابرز فؤاد علي كون دامي كوميتا سياسية بارتيا كيتيا كردستاني سوريا كوتيل قال من بوي جالك سباس ما مستا بشتي حفتيا كي جارة كدن رامي مخلوف قري خالي سروكي رجما سوريا دار دكابيلي بجاري نبريا برشا فيديو كي دا لبالي بريا بوستا كيرا دار دكابيلي دا بقشتي بحثا ستامي دكي
دوسيا رامي مخلوف كوري خالي بشار الأسد سروك رژیم سوریه بویا مجال هری گرما روژه و روژ بروژ زانیاری نود و مجال ده درد کبنه هوله لدوان جودا تین راگ هندن بشي هفته که جبال افکرنا رامي مخلوف كوري خالي سروك رژیم سوریه بشار الأسد جده پرچه ویدیویان را جاردن دردکه و لویجاری نبریا تومارک ویدیویی لبله ویجاری بریا پوست که راوجی لسر پلا خویا توراجواکی فیسبوکی و لافکریه دیده بحثاسی تمید که دوی پوستی ده همو گوتنین وی لاوابون دعابون بشتی بلابون دو کرت ویدیوین رامی مخلوف که دول دوانین جودا دوان ده بلاف کرن یک گف خوارم بو جه رژیم اسد را یادن جی هیوی خوست بو ده دو تویتان ده لسر پلا خویا تایبت لتویتر رامی مخلوف را گهان که اوج سوریه در ناکوه. ده هر دو ویدیوین که رامی مخلوف بلاف کرنه تیده بفرمیدان پیدانه به هفپاری و پیشکش کرن آلیکاریان جبو دامو دزگهن رژیم سوریه به تایبتی دامو دزگهن که توان دجی مروفاتی تیده تین انجام دانده که گوت گو اگر روش به وی آوائی بردوان به روشا سوریه و خرابتر ببه هروها هجداری دا بشار الاسد که قوناغا کمتر سیدار و قوناغا سزادانه و دست پی بکه دوی درباره ده او ده دادا ناف دولتی ابناوی گرمیکاسی و حفت جیگوتو و گرامی مخلوف نهالی امارات دمینه دا خواز جوالات امارات عربی کر کنه هیل خاکاوی ببه فنگه که جبو رامی مخلوف جبر کو رامی مخلوف پشتوانی آدامو دزگهن رژیم اسد ین کو توانین جنگی انجام داند که نهاجز برای خود مجمع برز عبدالباسط حموان دم پولیتبیرو پارتی دموکرات کردستان سوریا تاکم گوتو بیشیه که لسر داوین پیشاته ناکوکی نبره معلومات اسد و مخلوف ده مامستا عبدالباسط دم باش جبرچه ابناکوکی دیدمان هاده درکتن قالك شلو بكار دبيجن ناكوكي نبرا رجي مالباتا اسدو مخلوف دنا بلكو مالباتا اخرس وخزوره بشار اسدنو مالباتا مخلوف ديا حتى كو بفيا واي دركتنا وتقينا او ناكوكي لبرسياله هاري جرينج دور تجبرش الدمان هذا او ناكوكي دركتنا سرميزي كرمك زنار وبتوقع داري هجاب تماشبان هجاب كريزا سوري 10 ساله دريش كر ودسوردان ناف دولتي وهريمي بهورا ناكوكي وبهورا باش الهفكتنا ويجواناجي تشكي نورمال داوية دكتاتور هذا تماغو الرئيل واطن دبي او بخبخه في جهه دخن برگو آرمان جوا پرایا و دسلات داریا اب ناکوکین ها بری هبون لی هنکی برجوانی و بحبرا هنکی دمشیان لی دماغو اب ریا ابوری الوطن دبی هر یک دخوازه وجه پاریدی بخوی او جی یک جوان ناکوکین گو دلامت دیار بکه گو داویا و رژیم روب و بردوام ببی و نزیک دبی و ناگه 2021 برگو داویا 2021 دیسه هر بجاتنه نوش بوی سروکرتیا سوریا نشه و اوجی دیار کرن انو دستوردان روسیا و ایران هنکی زندور شامی و دستوردان شامی را گل لکی خوردن هر یکی خوازه آلیه کی گفت که دیجی آلیه دیتر و بجی تشتکی راستیه تا رامي مخلوف و نبس رامي مخلوف يعني حتى مالا علوي خطة قال أكيد ناف أبدا تبلغي شيء بوجياتي شيء والنبارات باشا ما مستعد الباسط تقول كو بري 2021 جي داوياوي رجي ما سدو رجناب برن لقالوا او جناب برن او جاره سريا كو تبحث دكيان بيجن وبچران جيبه رجي ما سدو چاو رجناب برن كيوه جهيوي بگره كيوه شونا رجي ما سد صلات داريه بكي قالوا سوريا بچران جيواري پارچه کرن امريكا هيا تركيا هيا روسيا هيا ايران هيا السر عدي ولاتنا عربي جيت خوازن دستوردان تيدا بكن يعني او جنابرنا رجي ما سد اگر مگوش حتى جنابرن لي رنگ جنابرني پشتي جنابرني اراو شوي بچ عوايبي او غاريش خو هاري برستا گرنگا يعني د پشتي گو سوريا و ايران بو سوريا د حمو آلابين خرابون گوهرتنه كتنا براوي دا تو زاني جدابه شبوا لهكر بشار اسد هاري كي الترناتيفه يعني بلوي كي برساري جرين ابد نبرا امريكا روسيا اسرائيل دا او ياغو في برسيد دي جبرغو اون ايغو چارا نويسا سوري ماشين راسه دي ايران
تركيا هاري خورتن لداوي بريارا روسيا وامريكا تقال اسرائيل او نياجو الترناتيفيش امريكيه او حتى انها نديارا قال لك شيوتين بحث كرن انه ممكن انقلابك ممكن هناك زلامك امني به يعني زلامي روسابي على باورم بهتر او برا روسيا وامريكا الهبتين واسرائيل او كسيجو بشاروجا بشار اسد كيف الترناتيف به بيقومان ابانا نا اوبوزيسيونا سوري دس نشان دكي ونخل كي سوري دس نشان كن اون ايجو بريارا سوري ماشين امريكا روسيا يعني هاري جرينج ابنيا جو كاربن بيشاروج ديالو باشا وبرجونديان قلن سوريا وبيكاتين و البرشا بقرن بهتريان جي برجوندي خو بهتر البرشا بقرن امام مستعب باسط او برسا هاري جرينج بردا برجونديان كردان ماف دوزا كردي و چارەسەری بچرەنگی بێژێرە بەرژەوەندیایە دەبێ یان ژیوێ بەروڤای ژیوێ چەندە بێ گەلێک جاراژی گوتیەوە هەر کەس دەزانێژی کەسی بەرژەوەندیە گەلێ سووری بەربچاو نەستاندێ نە دەوڵەتێن هەرێمی نەژی دەوڵەتێن ناودەوڵەتی سیاسەت تا گوتێ مەشێن بەرژەوەندیان وا وڵاتە تەرسی هەفتێ جهنا و جهناژی گۆری هەفتێ هەلبەت بەرژەوەندی وا وڵاتە چلۆ بمەشێ ئەو نێ بریار بمەشێ و کورد بەشەکەنش بێ ڕەوشە سووری تەواوی جهێ کووردا بێگومان گۆری تێ دیارکردن بەرژەوەندی وا وڵاتە گوهدانێک ڕەوشە کووردا هەیە لێ جار جاراژی پێشیا دەوڵەتێن هەرێمی ڕەوشە کووردا و بەرژەوەندیە کوورداژی هاتنە فرۆتن و دووبارە بوو نەگەلێک جارا بەربچاون یانی چل باکوورێ سووریایی چل عەفری چل کۆبانی چیجی دەما رفراندوم کردستانی اوانا براستی تجربه کرده پیهاتی سر پیهاتی کرده و ولات ناب دولتی دا گلکی جارجارا نپشت توان جرا تبلو سلوگان و گوتنا دیار کند باوی پاکتی کند حتی داوی اشتبانی امازونا کند دیار بیا پیشا برجواندی خواهد لها کرهات و بشار اسد هات هلانی بگومان و بشک کردار ولاوی هبه برگو کرد هری نزیکن برجواندیان روس و امریکان باشا مامۆستا عەبدولباست پرسێک دورده هەیە دوردەنا خوێنکردنکو ئەگەرها رووسیا پشتیوانیە ڕامی مەخلوف بکە ڕامی مەخلوف بێ ئەلتەرناتیڤ ژێ بەشار لەسەدرا نەباوەرم بەرگۆڕامی مەخلوف ئینسانێکی خوێنمیش بوو ملکێ ملەتێ سووریوی قبول ناکە نەکەمی بەشار ئەسەد بەرگۆ ئەو ئێگۆ پشتیوانیە ئابووری و سیاسەتە شامي دهات سر لنگا نممكن هيك وكرام مخلوف ببن ودماغو صدام حسين جي قال لك زلامي وي وهابالبندي وي دماغو هاروين دبنوك سويسري وبنوك الدنيا اذا قال لك او ماوداني معنا هشتن بريك ماليه مرامي مخلوف قال لك ولاطين اوروبا دا يعني جي الهندي وقال لك جديجي هنا دقي 5 مليار دولار نممكن او فرا ولو جيرا به لانين وبابي وبدين مسار قصرا نمدري الشامي ممكن اجي كسكي امني دي هابي وكاربي مقبول به بهتر امريكا روسيا واسرائيل گەلێک سپاس ژبۆی مامۆستا عەبدولباست هەمووان دامێ پۆلیتبیۆریا پارتیان دەموکراتە کوردستانی سووریا و تەگەر من بووی گەلێک سپاس گروپیان چەکداریان بەسەر تورکیەوە داخواز وڵاتیان گوندەکی لە گوندوارێ زرگانێکردنە و ژمالن خوا دەرکەون هەروەها و لە گۆری ژێدەرن خۆجهی و دێ سێ مەها بووری دەژی چەکداران داخواز وڵاتیان گوندێن هەنێق ئەلهەوە و معشبە لە گوندوارێ حەسەکەی کردنەک و مالین خوا بجێبێنن و دەرکەونشی لە ڕۆژاوای کوردستانی گروپên çekdariyên bi ser Tirkiyê dibin pêkirinin xwe de berdewamin. Jêderên xwecehî Sûrî ragihandin ku grûpên çekdariyên bi ser Tirkiyê careke din daxwazê ji welatiyên gundê Enîq il Hewa ya li nêzîkî bajarokê Zirganî kirine ku ji malên xwe derkevin. Jêderna xwecehî berî demekî danezanîn ku grûpên çekdariyên opozisyona Sûriyê dest danîne li ser dexlên welatiyên sivîl li gundên Beîrîr û Qasimiye û Mehmûdiye li devera navbera Zirgan û Tiltemirê de li Rojavayê Kurdistanê. Piştî êrişa Tirkiye kontrolkirina wê li ser her yek ji bajarên Serêkanî û Girêsipî welatiyên deverê derbidêrbûn û binpêkirinên cor bi cor li wan bajaran dest pê kirin. Yek ji wan binpêkirinan grûpên çekdariyên bi ser Tirkiyê berhemên çandiniyê li gundewarê Tiltemirê û Serêkaniyê kontrolkirine. Ku li gorî jêderên xwecehî ragihandine, grûpên çekdariyên bi ser Tirkiyê zeviyên genim li her yek ji gundên Rîhaniye û Dawudiyê li gundewarê Tiltemir her wiha
لتلبيدر وهريك جگوندن عتیه نداس تل سخر لگوندوار سریکانی کنترول کرنا. لگوری جدارک و خلکی دوره پشتی ایریشا ترکیه دور بجیهشتن و گروپین چکدارین بسر ترکی و نها دست دالینه لسر مالو ملکین ولاتیان. هر وهاو لگوری روانگاه سوریا مافین مروان کردس سیوی مهیده گروپین چکدارین بسر ترکی و داخواز جمال باطنین کل هر یک جگوندن عنیق الهوا و معجبه لگوندواری حسکی مانه دف جمالو ملکین خبردن و کلوپلین خببن برانبری 50,000 لیره سوری و لگوند زرگانی جی هجمار جمال باطن نچار کرن دف جمالو ملکین خبردن. ده انجام ایریشا ترکیه لسر و شاوای کردستانی در دور 300,000 کس در بدربون و بدهان بونه قربانی و هر یک جباجارین سریکانی و گریسپی جوالاتین خواه والبون و نهاجی فشار لسر مالباتین این کل سر مالو ملکین خومانه جالی گروپین چکدارین بسر ترکیه و تیکرن. لولايات لبنان ولاتيكي كورد خلق باشات عفرين رجاوي كردستان هات كوشتن بيكو سدمن كوشتناوي ورنا ناسكرن جدركا نزيك جه مالباتي جه دزگاه اركر راگهان كو ولاتيه بناوي يوسف خالد بريا چاند روجان لبنان هات كوشتن جدري سربار كركوتا نها سدمن كوشتناوي نهاتنا ناسكرن جوان كورد يوسف خالد جه گونده نافچه راجع عفرينيه خیزان در بوباوه 2015 سال 2013 و لبنان پناه بربو. اوه چند روژن و پروسه 20 دم سال جل عندك نافچین روژاوی کردستان دست بکریه و جود کردن روژاوی کردستان جیامده کاریانج بو چنینا گنم جیده کن پیدا نرخه کی کم شه گنم را دست نشان کریه. لگل نزیبونا دمه چلینا دخلودان لروش آوای کردستانی پیدا نرخ جگنم را دانین که بوجه نرازیبونه لجم جودکارین روش آوای کردستانی. اوه چند روژن و پروسه چنین آدم سالا جه لهندک نافچین روش آوای کردستانی دست بکریه. جودکارین روش آوای کردستانی آمدکاریان جبو چنینا گنم جید کن. بعد نرخ 1 کیلو گنم به 225 لیره سوری دست نشان کریه. او جید دمکه ده که نرخ $1 امریکی لهم بر لیره سوری گهشتی 1500 لیره ای. او نرخ بوجه نرازیبونا خلک روش آوای کردستانی جبر زیانه کمزن بواندگ هینه. بعد اف نرخ جبو گنم دست نشان کریه که هینا رژیم اسد نهاتیه سر هیله و نرخ دیار نکریه که بعد بخواوی گنمی جودکاران دکره و دفروش رژیم اسد و او کسین که بفروشن رژیم اسد پیوسته که مکمل جو شرط پیک بینن حتی که رژیم اسد جوان ورگره او جی اگر براورد به یاساین کرینا گنم ین سالا بوری جالی رژیم اسد وره کرن وکه جودکارین روژاوای کردستانی دبیجن اگر پیدی رشد به لسر وی نرخی وی دمی تبایا برهمه چنین مصروف خود در ناخه زیانه کمزین وی بوان بگه
ایدی او نکارن ده پروسه چنینه ده بردوان بن. پروسه چنینا گنم و جهل لروجاوای کردستان ده دمکه ده دست بکر. کولیره سوری تقیمتک جره نمایه روزانه لهم $1 امریکی بهای وی کم دبه. او جی دمکه ده کو سالا بوری آگر به بهتر جه 50,000 هکتار چاندینیه لروجاوای کردستان کد ده انجام ده زیان به جوتکاران گهشت به وی آوایی او 2 سالن لسر یک جوتکارن روجاوای کردستان ده سوده جه پروسه چاندینیه ناکن. و شوروکارن سیاسی دبیجن که دست نشان کرنا نرخی 225 لیرهی جالی پیده گلک مرمو آرمان سیاسی لدوف هنه و فشاره لسر دبارا جیانا کردن روجاوای کردستانی بکه و اف بخواه مطرسیه لسر هبونا کردان تکه. لا روجاوای کردستان ورزه چنین ده سپیکر لگوری ولاتین بشاری کوبانه روجاوای کردستان بلاف کرن کو ایرو 2 روشن ورزه چنین ده سپیکری و برهمین هر یک هکتار جا در دوره 8 حتی 10 چوالانه انگو 8 حتی 10 توفید بیوکو پوته گوتن هر وها پالا نیسکو نوکو کمونجی ده سپیکری لی جوتکارن کوبانه ده دجم جوتکارن کوبانه مطرسیک درست بکو پیده و کسال عبوری ورزه جوتکارن ببورن جاجه جوتکاران ورنگریویان جوکا گنم بنرخکی ارزانور بکری. ایرو سالبگر 46 یا شهید بوونه کچا کرد لیلا قاسم کوده 12 گلانه ساله 1974 به دست رژیم بحث عراقی هاته شهید کرن. جیان و خبات شهید لیلا قاسم دو راپورت ده مبینه. جوان و خوندکار، روشنبیر و خباتکار، تکوشر و شورشگر، پکروان قدربهای کرد لیلا قاسم. ده 12 گلانه سال 1974 به دست رژیم بحث فاشست جبر خباتا وی هاته شهید کرن. پکروان لیلا قاسم ملکشاهی فیلی ده 27 برچلیا سال 1952 دیان لگوند مصفا یه سر به باجر خانقین یه حریم کردستان جدایک بویه و خواندن خواه یا سرطایی و ناوندی لوی دره بردوام کریه. دلها و قاسم باوی وکو کارکر لباجر خانقین ده کار دکر. پشتی خانشین بری خواده بغدای و لوی دره لیلا قاسم خواندن خواه ده کلیجا ویجایی ده بش زانستا جواکی خواند. هر وها ده کار روزنامه‌وانی ده جی کار دکر. پکروانا کرد دسپیکا جیانا خود ده پارتیا دموکراتا کردستان پدک خباتا خوا کر و به گلک چالاکیان رادبو. ده سالین هفتیه ده به چالاکیان خواهین سیاسی لدجی حکومت بحث فاشست رابو و راستی گلک آستانگی و ریگریان دهات. جبر خبات و چالاکیان وی ده 26 نیسان سال 1974 ده جواد هماوندی و هجمارک جه ریحوالین ویره وکو ناریمان فؤاد مستی، آزاد سلیمان میران، حمرش، حسن محمد رشید هاتن بنجاف کرن. ده یکم سردان مالباتا وی جبو لیلا ده زندان ده جمالباتا خواه خواست که ده سردان بیده جویر جوبر و کنجن نو بینن. ده دما مالبات او تشتین خواستن جیرا آنین به جوبر هن بسک جپور خواه بری و دیاری دا خوشکا خواه دا که ببه بیر آنین لسر تکشینا وی و روبروبونا وی جمرن و ستمکاری و زورداریه را. درباره کنجن نو لیلا جخوشکا خواه گوت که پشتی چند روزان او ده ببه بوکا کورستانه. لوما دوی او بشیویا هری رندو جوان هم بیزا آخا خواه بکه. ددما زندان ده راستی گلک ستم و اشکنجیه هات و هر دم دروی دجمنان ده دگوت و دقیراند که او وک هر دلسوز و وفادارکی کرده. او کسین که خوینا خواه کرنا قربانی دا که لهمبر ستمکاریا که لهمبر کردان تینا انجامدان راوستن. هروها وکو کسین که راسی زندان، کشتن، کجبر کرن و سرگون کرنه هاتنه. اشکنجه که پاکروان راستی هاتیه خرابترین اشکنجه بو که چاوه وی درخستن و لاشه وی جلیدان رش کرن و جه شیوا خستن و راستی صفکاتیه هات.
Di 12 gulana sala 1974 Pakrawan Leyla Qasim rastî dadgehkirina nefermî û neyasayî hat û bi hovana hate bidarvekirin û şehîd bû. Di duyem roja şehîdbûna wê termê wê yê pak ji bo malbatê hate radestkirin û bi cul û berkên xwe yên Kurdî li bajarê Necef li goristana Wadî El Selam dûr ji cî warên xwe bi xak hate spartin. Li seranserî Kurdistanê her sal di 12 Gulanê de Kurd pakrawanê liheng û gernas Leyla Qasim tînin bîra xwe û rol, bandor û tekuşîna wê bi serbilindî û serfirazî têne behezkirin û gurzek helbest û stran li ser wê hatine gotin. Di dîroka Kurdî de bi sedan jin serpêhatiyên xwe di dîrokê de tomar kirine û herdem ji civakê re tekez kirine ku jin di her tiştekî de nekêmtir ji mêran û ew jî dikarin rola xwe bi her şêweyekî be bilîzin. Bê vê awayîm gihiştine dawiya Boltanê her şad û bextewar bin.